Maswati lamahle inhlitiyo yami igcwele bomunyu igobota ingwatleni emahlwili kulandzela ukuthi angikathumela igundvane kodwa ngidiyele mina emahofisini ase South Africa ngaye ubuta ukuthi lwani lolunyalo lungaka labasendela lona singemaswati ukuthi bangasivumeli ukuthi sigcobe ngetulu kwa 30 days njengalamanye emave sibe nabo 90 days siphinde sibe nema special permits lazivumela ukuthi emaswati asebenze eSouth Africa liveke la South Africa bavele baphika baphiphita baphakamisa tandla bangitshela emehlweni ukuthi itandla tabo timhlophe tsecwa abana bandlulo bona indzaba ikuhulumende wethu singemaswati bathi nguhulumende lo vele washaya ngendono phasi wathi akafuni ukuthi emaswati agcotshelwe ngetulu kwa 30 days futhi emaswati akafuni ukuthi anikwe ama special permits eyosebenzela eSouth Africa emaswati akafuni futhi uhulumende ukuthi kube lula nekuthathumele imali ngabo Shoprite ngabo Pep naka South Africa tithumele eSwatini bathi kwala hulumende bufakazi bathi buka ngoba bonke bomakhelwane sikhuluma ngeZimbabwe leSotho Malawi onke lamave labakhelene nawo babanika bo 90 days baphinde babanike nema special permits live laseSwatini kuphela jwi lelinye nawo ngenxa yahulumende wethu bazalwane ngiyatibutela ngiyabuta nakini ukuthi sonene kulo hulumende ukuthi angasivalela tonke indlela onke emathuba kangaka kanti ungihulumende lonjani lo lokhohlakele kangaka.